Il-festa tas-7 Ġunju mmarkat ir-rilaxx ta' aktar miżuri brabta mal-pandemija. Waħda minn dawn kienet il-ftuħ mill-ġdid tal-bars wara diversi xhur magħluqin. Għalhekk ġejna hawnhekk f'San Ġiljan proprju fiċ-ċentru tad-divertiment ta' pajjiżna fejn qed insaqsu lis-sidin tal-barijiet kif iħossuhom issa la reġgħu fetħu dawn l-istabbilimenti. Fil-Mekka tad-divertiment f'pajjiżna f'Paċeville spikka sentiment ta' ottimiżmu u entużjażmu fost il-ħaddiema u s-sidin tal-istabbilimenti li t-tnejn irriturnaw għax-xogħol. Well, obviously we're happy that we're going back to work. It's been, for me personally, a year and a half that I haven't been working, so we're hoping that something will turn out good from this summer season. Qegħdin happy, positivi, finally life back to normal. I'm very excited because we have been closed for like 7 months and I'm really looking forward going back slowly to normality and that we are finally able to see everybody. We are full of enthusiasm and we really cannot wait to see how the things will enroll now. I think next summer is going to be a good summer. I hope so, for everybody. Is-sidin u l-ħaddiema li tkellmu magħna rrimarkaw ukoll l-għajnuniet tal-gvern biex żammu n-negozji fuq saqajhom. Ħaddiema ta' bar partikolari sostniet kif li kieku ma kienx għal wage supplement 90% tal-ħaddiema tilfu xogħolhom. Qalet li kieku l-gvern ma għenx fil-ħlas tal-pagi kienu jkollhom jibdew mill-bidu. I'm sure that if we didn't have the wage supplement, we would lose 90% of the staff. So wage supplement actually kept them in Malta. It was enough to pay the rent and to survive these months, these hard months. So if we didn't receive it, most probably we would have to start from scratch. San Ġiljan spikkat ukoll ix-xena ta' nies li ħadu vantaġġ mill-festa nazzjonali u ħarġu jiddevertu. Le tajjeb ħafna u li fl-aħħar eventwalment jibqa' jiftaħ biex jerġa' bħalma minna bħallum se nerġgħu magħluqin. Jalla li issa nerġgħu lura normalità kompluta. Tajjeb u nistgħu noħorġu naqgħu id-dar, nadisa xhur ġewwa, nħossni tajjeb, nistgħu noħorġu nxorbu naqgħu mal-ħbieb. Il-ftuħ tal-bars kienu fost miżuri oħra li ġew rilaxxati mis-7 ta' Ġunju. Dan ix-xahar ukoll mistennija jitneħħew numru ta' miżuri oħra bħala parti minn pjan għaqli u meqjus tal-Gvern. Fosthom se jerġgħu jiftħu l-iskejjel tas-sajf mit-28 ta' Ġunju.